I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi klip Clash of Clans Challenge-a. Danas napadamo sa trupama All Healers, Death Archers. Znači ovo je, kako da kažem, kraljičin hod, ako može tako se kaže. Pa ono da pozdravimo klan. Dobro. I ja mislim da želim bar jednu zvezdu da uzmemo. Ako je to moguće. Ako nije, jeb ga. I kao što vidite ove zidove, to nam jako sporo ide. Nažalost. Klan imam. U Clan Castle imam 8 arčerka. Što je loše. Ajmo sada, znači, nađemo neku Town Hall sedmicu. Da li da probamo samo da mu uništimo Town Hall? Ne bih baš. Ima Eagle Artillery. Ne, znači želim Town Hall sedmicu da napadnem. Nadam se da ću to naći. Nadam se, iskreno. Da li ovo? Hajde, ne. Ajmo dalje. Ne. Zašto sad baš nema da... Možda bismo ovo mogli probati. Ajmo ljudi, probat ćemo ovog lika. Evo ako. Pustit ćemo ovdje. Onda ćemo pustiti dve healerke. Ajmo još jednu. Mogla bi ona nama umreti kako ja vidim. Ok, 3 healerke rešavaju posao. A ovako da probamo da uništimo ovaj air defense sa ovim arčerkama. To je to, mislim da nema više air defova sem tu. I onog tamo, dobro. Ajmo sada sve healerke ovako. Možda sam trebao čak i ovdje da pustimo, ne veze. Ok. Iskreno sam napao ovog lika jer sam vidio loot. A ne zato što ono... I vidim X-bowovi su mu na air, tako da... Dosta healtha gubi jer su od samo topa i od ove Archer Towera. Jaki su koliko se meni čini. Pogotovo ovi topovi jako su jaki. Ajde Tesla umri. Pogledajte šta sve nju gađa. Dakle ovo je kraljičin hod. Možda se kaže strategija. Ajde da stavimo... Ne! Dobro, nisam failao. Sam failao. Nadam se da nisam. Jer bi bilo dosta problema. Jesam. Ala, brate, što ne ideš preko... Ajde, samo brže neka uništi to. Ali preskači, debilu. Evo, vidiš kako ove pametne. Ne, ona mora. Bravo, sad si presko... Da li će ovaj X-bow događa ove? Jo, nisam valjda zezno. Ma da opet bolje njih da gađa nego kraljicu jer bi je dosta healthavski. Mislim da X-bow ne gađa healer, kako ja vidim. Ajmo, mislim da neće biti jedna zvezda ovdje. Idemo rage. Heal. Kraljica je baš dosta oštetila. Ajde, možda sam trebao 2 rage da uzmem. Ljudi nismo uspjeli. Jebka. Ali da je... Ne bitno. Nije bitno, nismo uspjeli. Šta da se radi? I spremio sam odmah trupe za sljedeći klip koji ćete uskoro vidjeti. Mislim, ono... Sad mi daješ wizarde. O, bože. Sad mi daje trupe.
Pozdrav za JBO, nema veze. Hvala. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Koji ste like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada... Po.